Zoja, Asja, Tata Show. Zoja, Asja, Tata Show. Zoja, Asja, Tata Show. Pozdrav društvo! Danas mi imamo cool challenge. A taj challenge se zove Ubaci loptice. Evo kante. Znači u ovu kantu treba ubaciti nekakve loptice. Ovakve su loptice otprilike. Znači ko manje pogodi loptica u kantu, taj je pobjednik. Nije, ko više pogodi loptica u kantu, jer ovo je bilo prvo. Gledajte kako je lijepa kutija na Elzu i Annu. Eto, ako ste se pitali gdje je Asja, Asja negdje šeta tu okolo, možda uđe u kadar, a možda i negdje snimimo, tu je negdje. Da bi mi bacali loptice, prvo moramo vidjeti koje imamo loptice. Znači imam samo jednu, ali imamo punu vrećicu loptica i sad ćemo mi vidjeti koje su tu sve unutra. Evo ga, loptice ima puno, dobili smo ih u nekakvom dućanu, odnosno supermarketu. Imaju svakakve, vidite šta su. A bile su zapakirane ovako u ovima kutijama. Evo ima još nekih koje je zapakiran, pa ćemo ih sad odpakirati. Evo ima loptica svakakvih boja i veličina. I koja ti se zove od ovih najviše sviđa? Ma sve mi se sviđa. Ali moraš izabrati jednu. Koja se tebi najviše sviđa? Izaberi jednu. Hajde brzo izaberi. 5, 4, 3, 2. Ovako. Ajde kaži šta je na njima nacrtano. Asja, koja se tebi najviše sviđa? Ajde ti pogledaj ovdje. Koja? Ta? Evo je našla. Asja pokaže mami. Evo. Koja se Asji najviše sviđa. Otvaramo. Drži. Evo ga. Ajde, otvaraj. Oho. Pa vi šta je ovo je lipa. Wow, novi! Aha. Opet ješ. Nije ješ. No da vidimo. Maca. A maca. Koja je to zove? Jedna maca. I nemamo je još tu. Gledaj kakvi leptir. Ajme leptir. Dobro. Evo dajemo Asi još jednog. Zoja, ti ćeš otvoriti još jednog. Daj. To je? Eto. Maljac. To je vanzemaljac. Wow! Kornjača i na njoj je ješ. Gle, tata! Dukatino. Evo da i tata otvori jedno. Ja i tata će otvoriti jedno. Kod tate je obotnica skater. Ne, diže utege, šta radi? Gle moje! Ovo je ubotnica u teretani. Wow! Znate čaroliju? Pogledajte, prava čarolija, gledaj. Jel gledate svi? I gledate. 3, 4, sad! A daj! Isto to znam Aj, sad će Zoja pokazat čaroliju. Wow, bravo Zoja, bravo. Jel ti Asja znaš? Jel ti znaš? Ne znam, ne, Asja ne zna. Znači sad ćemo gađati kantu. Gdje je kantu možemo koristiti kao šešir. Htio sam reći da ćemo nju sad staviti na jednu točku. I evo recimo tu. Tu smo stavili kantu. I sad ćemo iz određene udaljenosti uzeti lopticu i bacati ravno u kantu. Dobro, evo Zoja će označiti. Dobro. Zoja označila, sad označi crtu za sebe. I crtu za tatu. Aj, crtu za tatu. Dobro, eto ga. I sad će svak dobiti jednako loptica. Jedna meni, sad opet jedna meni. I onda opet jedna meni. Onda opet jedna meni. Sad još jedan po jedna meni. Još jedan po jedna meni. Čekaj, koliko imaš? Na svako po 10. 1, 2, 9 i 10. Sad meni. 1, 10. To je to, samo jedna ostala. Aj. Evo svak ima po jednu lopticu i gađa. I onda uzme opet jednu lopticu i onda opet gađa. I prva će gađati Asja, pa onda Zoja, onda tata. Evo, ajde Asja gađa kantu.
Asija jedan bod. Sad se makne Asija. Sad Zoja gađa. Ništa. Sad tata gađa. Ja ovo neću nikad. Ja moram uložiti žalbu za ovako ime. Ajde, tata. Asija 1 bod, Zoja 0 bodova, tata 0 bodova. Idemo dalje. Jeste uzeli po 0? Ništa. Dobro, Asija promašila, Zoja. Ništa. Zoja, makni se. Ajmo, treći round. Asija gađa. Ništa. Jo, Zoja, za malo čovječe. Za malo. Evo, prejako baci. Daj. Ništa. Idemo ponovno četvrti round. Ništa. Ajmo, Zoja. Ništa. I rezultat je 1 Asija, 0 Zoja i tata 1. Idemo dalje. Ništa, sad Zoja. Ništa. Sad tata. I Tvoja čarobnela. nije tvoja čarolija. Eto ti čar. Ovaj. Ajde, Asija. Dobro, Zoja. Ništa. Sad tata. Who's the man? Dva tata, 1 Asija, Zoja 0. Idemo dalje. Žao mi je. Ajmo Asija. Ništa. Zoja. Duboko udahni, duboko izdahni i onda baci. Razumiješ? Prvo je tako. Skroz se opusti. Eto, bilo je skroz blizu. Skroz blizu je bilo. Inače, ako ne znate gdje smo sad smo na round 7. Znači, round 7, tata 2, Asija 1, Zoja 0. Idemo dalje. Ništa. Asija. Asija 2, Asija 2. Zoja. Jo, za ovo bilo baš blizu. Ovo je baš bilo blizu. Ništa. Ok, ide deveta runda, znači Asija ima 2, Zoja ima 0, tata ima 2. Ostale su samo 2 loptice. Ništa, Asija je promašila. Ništa. Tata. Da li će tata pobijediti? Za sad je neriješeno između tate i Asije. Jel gledate svi? Mislim. Svake riječi su suvišne. Sad Asija. Jo, stativa. Tata je pobjedio. Ja imam zadnju još. A ja imam jednu. A ne možeš, to si Zoja krivo brojila. Ja sam pobjedio već sad, ovo je samo za publiku jedna. Ja imam 3, Asija ima 2, Zoja ima 0. Znači pobjednik je 3. Tata. I stativa. Ja sam, evo Zoja još ima jedno bacanje, ekstra, gratis. Ništa nije ostalo, nema veze. Slušajte sad. Situacija je sljedeća da sad imat će i revanš. Znači na ovome je tata bio bolji, ali igrat ćemo poklapalo staru igru koju smo mi igrali ispred škole kad smo bili djeca kao oni. To je super igra koja se igrala sa sličicama i to ćemo danas isprobati da vidimo kako to ide i koristit ćemo karte, ove obične karte igrače, sa njima ćemo probati. Eto ga. Zoja je bila jako tužna što ona nije pobjedila u ovom challenge-u i onda smo imali jedan gratis challenge ko će skupiti više loptice. Zoja je pobjedila, Zoja je skupila ja mislim nekakvih 16 loptica, Asija 14, tako da je Zoja pobjednik. Eto. Tako da imamo još jednu pobjedicu, volimo dame i gospodo, jedan aplauz za Zoju, bravo! I sad ćemo ići
sad ćemo ići na sljedeći challenge, a da ja dobijem vremena ispričao o čemu će biti riječ, ću napraviti ovo. 3, 4, sad! Ja, pobjegla su sve svoje... I dok oni kupe loptice, za igru poklapala koju ćemo sljedeću ću iskoristiti karte. Inače tu idu sličice ove koje se dobiju u dućanima, znači kao idete u supermarket. Sad je to aktualno Star Wars, a prije smo imali najčešće nogometaše i tako. I onda kad je bio veliki odmor u školi, bi mi najčešće igrali igru poklapalo i ko poklopi sličicu, taj nosi sve sličice i nekad bi bilo super, a nekad bi se vraćao kući bez jedne sličice, bio bi jako tužan. Dobro, idemo sad za igrati ovu igru, ajde dođi. Eto, znači ovdje sad ima 40 ovih karata i Zoja će sad podijeliti svakome po 20 i kreće igra. Evo, Zoja, izvoli. Pravila su takva da ko više ne bude imao kartu za baciti, taj je izgubio. Točno 20 karata i Zoja je zbrojila 20 karata. Ajde, ko prvi igra? Aj, igra. Aj, baci. Evo ga, i sad moja karta mora pasti na tu kartu. Ništa, ajde Zoja. Zoja pobjedila! Samo prvu rundu. Ja igram, znači, Zoja je bacila svoju renam, vidiš. Dobro, 3, 4, sad, evo. Opet Zoja pobjedila. Tamo Zoja. Jel sam ovo računao, on je ispao sam. A, računao sam. Ajde. Ostale svi samo 3 karte. Zoja ti prva. I zadnja karta, ako ne pogodim, Zoja je pobjedila. To je to. Evo ću gađat, 3, 4, sad. Ništa. Eto ga. Zoja, čestitam. Čestitam, Zoja, čestitam. Bravo, Zoja, bravo. Ako vam se svidilo naše video, stisnite like i subscribe i ne zaboravite zvonce. Pa pa!